ke kokunyaza nokweqa umbuzo namunye uthumeleko lapha ke kanike umlaleli wethu wokuthoma usithumele umbuzo nangithi ngiqalile nje ke uthi ke nguLucas Mahamba uyalochisa ehlelweni isikhabo lomuntu uthi ke ngiba ukubuza mayelana ke nenyama ezilwako tshwa nokho ke emntwini omduna kanye ke nomuntu wengubo nokho kuthi ongakathathi namtjana kongakeni bona mhlobo muphi wenyama namtjana ke ngiyiphi inyama umuntu ekufanele ukuthi ke ayizila angayidli kanti ke uthi zinomthelela muphi ongenzeka ukuthi ke mhlambe ke ungene emntwini lokhana ke naye ukuthi mhlambe umuntu sowayidla ngekani uthi ke nguLucas Mahamba ngale ke Tweefontein N uthi ke ngentanga ngilithula la ngo 2001 ngundanga zethu Patsi bethani bo baba awa inyama amaphaphu umntu bajaka wadli ibendre umntu bajaka angisabachaba umuntu omutsha akalidlwele umuntu omutsha akawadla amaphaphu noma ikomisa jokubathi ngisibekela bo bamkhulu indwezo abantu abadala abantu bebhayike awa lapha bebaphathile ithoke ibendre namaphaphu sinto zabogogo athola udla amaphaphu umsa umutsha bathi uzakubaleka nothonjwa nadlo lakho nepukane yokana kwakho kwazibulala unephaphu khulu bulula ngendlela batsho ngakho ibende linedala yangirarararo ngaphela uthi angazi lenzani ibende lini lifuna umuntu oselane anabo malukazana lezizukulu ngadla ibende umutsha kulelwanyana ezayenza uzakuridila ngazi kunesikhethi awuzukukhamba kuhlaphani isinara engagaga ibende bathi silibekela ubamkhulu iziso nomnyokolo zinto zalesana umnyokolo ngazi ngiyiphethe abanye bathi imthazo yazi umnyokolo nawe ndawazi umnyokolo kunembuzwana uzakufuna bathi umnyokolo abawazi ngwalisana kwamambala yezo kana